Kei te whai whakaaro te kāwanatanga ki te hoko atu I te hio ngā whare kei raru I tōna mana ki ngā rōpū āiwi. I haere atu a Hinerangi Goodman I te rangi nei, ki te kōrero ki te toihau o te rūnanga o ngā tiawa mō tēnei take. E ai ki te kōrero ma te huruhuru kārere te manu, engari ma te tika o ngā wāriu whakahaere mo te kaupapa hoko whare a te kāwanatanga, arā ka e ai ki tā te iwi e kai ngā kauana. Well, I think that's probably the biggest issue to be resolved between the government and what they call in the third sector, is what is the price, if the government wants to support and grow the third sector, what's the value that it's going to put towards that? So, for example, if it's got housing on its books at a certain value, what's that housing actually worth to a third party? Ko te hua anō o te kaupapa hoko whare a te kāwanatanga, arā kia whakatōpū hia e ngā pūtea e riro mai ana, hei whakawhānui atu I tāna kaupapa hanga whare mo te whānui. Housing provides a good pathway for Māori economic development. So not only do you get the benefit, if you can improve housing, not only do you get the benefits from the social improvement, but you also get the economic opportunities for employment and training. E whārau te kaute o ngā whare kāwanatanga kei whakatāne, me te wāriu hoko a te kāwanatanga I tēnei wā, he waru te kau miriona tāra. I think the government will struggle to find a provider who would be willing to pay $80 million for the housing stock, because you've got to maintain the houses and bring them up to standard. He take nui anō kei te kōkiri hia ki wainga I te kāwanatanga, arā me e rātu o ngā iwi o te motu. Engari I tēnei wā tonu, ko te mea ke ata tiro hia ana, arā ko te nui o te moni e hia ana te kāwanatanga mo aua whare. He kaupapa e wā te ana ki te hunga kai te reri. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.